Dengawan tuturang pisaga yen sing tawang kepastiane. Ada cara uluk di jalan, ada nak lewat ngongko nyeros cos. Yen merasa pusing berat dina pedikin urusan pisaga, ya kekengkeng itu hidup ne. Anto nak urusan pribadi ne. Sedonden nyalai kang timpang, tegarang malu pinah-pinah. Apa dewe kesu bemalang, apa tu seng ngeraus punya. Dengarlah rasa iri hati, selagang dogen matuli, dan mikir kesugihan alen. Apa tu seng stres berdidi, ingatan raga tetap bersyukur, sing dadi ngemis tang midi. Apa genje ane gelahang, lanja amon tokang goang, lanja amon tokang goang. Yang merasa pusing berat dina pedikin urusan pisaga, ya kekengkeng itu hidup ne. Anto nak urusan pribadi ne. Sedonden nyalai kang timpang, tegarang malu pinah-pinah. Apa dewe kesu bemalang, apa tu seng ngeraus punya. Dengarlah rasa iri hati, selagang dogen matuli, dan mikir kesugihan alen. Apa tu seng stres berdidi, ingatan raga tetap bersyukur, sing dadi ngemis tang midi. Apa genje ane gelahang, lanja amon tokang goang, lanja amon tokang goang. Sedonden nyalai kang timpang, tegarang malu pinah-pinah. Apa dewe kesu bemalang, apa tu seng ngeraus punya. Dengarlah rasa iri hati, selagang dogen matuli, dan mikir kesugihan alen. Apa tu seng stres berdidi, ingatan raga tetap bersyukur, sing dadi ngemis tang midi. Apa genje ane